Wai nō rei tiwi kei te whanganui a tara, te kai ara hi taki rua i te pāti Māori a Rawiri Waititi e tatari mai ana ki a tātou. Nō reira me whakawhiti atu tātou ki a ia ne e mihi ana ki a koe te tuakana i kōrero tāua i nana hi rungi a marae. A nei, haka kōrero anō tāua i tēnei tūāpapa nei o te karere nei. Ai rā nei e hoa kua wai a hia koe e kiri topa o nā hinara. Ai, ko korongo i ngā kōrero, ko puta tā rātau ihu, ara, ko te mahi nai nei, kia ki te mai heahanga hua ka puta mō ngai tātou, heahanga mea e tapahi nei a tātou. Nō reira, koe o hoki te matāratanga te Pāti Māori i tēnei wā. Ki te wai atu kiri topa, Christopher Luxon ki a koe, he hao kōrero ki ae? Wow, kare no ko wae mai ki awa. En kare kōrero mai a nā hinara kare rā te pira i te kōrero ki a mātou. Engari, ka whanga mai. Kia puta mai ngā special votes, kātahi anō ka mōhio, kei hea a te Pāti Māori e noho nei. Ko tāku, ko ngā tūru Māori katoa, ka riro i a mātou, whai muri aki nā special votes. Koe nā hoki taku poropititanga e Scotty, i rongo koe te tuatahitia i runga i tēnei kōrero a tāua i tēnei ra. Poropiti pērā e tahi o tūpuna e hoa moi anau. E heke mai ana koe ngā kāwai whakapapa o ngā poropiti o roto o te tairāwhiti me te waiariki anō rā hoki. E hoa pēho whakaro ki ngā pōti motuhake, kāre anō kia tatau hia ake ki roto o tāmaki me te tai tokerau. Koe ki koe mā te tatau i era ka riro i a koutou au atūru, koe nā tō whakapono, koe nā hoki tō poropiti. Ai, koe nā hoki taku poropititanga. Mena, ka te tiro ki ngā tūru ko riro i a te Pāti Māori. Ngā tūru kaitāne. Ka are, heka, ko ngā mea e rua i riro i a mātou, koe rā hoki ngā mea i āhua raruraru ke ki oku whakaaro i muanu atu i te tau pōtitanga, i te pōtitanga nei. Ko te taitonga no te mea ko ngā tirikātene kāroa nei no hoki rotora me nanaia mahau, ta rua te kau mawhitu tau, toru te kau tau, ai roto i tērā tūru. Engari kei te mihi atu rā, ki wērā tūru e rua no te mea i kite rātou i te whakapono kei roto i te Māori, ma Māori anō a Māori e kōrero, ma Māori anō a Māori e rangatira. Me te mea hoki anō hoki ki roto o Waikato Hauraki, i roto i te toru te kau tau ko hipa ake, i pōti rā te moto rā te mokopuna, ko kite i tēnei tau, ko pōti rā te moto rā te mokopuna, hei ngā toru te kau tau e haere ake nei. I tēnei wā nei e takurangatira hea ki ngā tatauranga o te wā ka noho ko nā hinara rāua ko ACT ki roto i te kāwanatanga. Me tō tāua mōhio, ko roa e nei rōpu e rua nei e kawea nei te kaikiritanga ki a tātou te Māori. Kua whakaweti hoki rātau i a tātou ki ngā kōrero pēnei, te whakakore i te tiriti, te tope i te aka whai ora, te hātu. Hea te kaupapa Māori nui kotahi e mataku ana koe kei topea e nā hinara rāua ko ACT. Well, tuatahi, ai, ko te Māori Health Authority, ko na hoki tētai mea i tino ngākau nui ana e te Pāti Māori ruti te tau ko hipake. Ko tāku Scotty, ko te referendum mo te tiriti o Waitangi. E ki, wā rātou nei hoki. Ka mea hia mā te toko nui, mā te toko rahi o te tangata, kāre mōhio ki te tiriti o Waitangi, e pōti ana, kia ata tirohia ngā principles kei roto i te tiriti o Waitangi. Koe na hoki tētai mea whakaiti noa ki oku mātua tipune haina tia te tiriti o Waitangi. Rima rau tipuna haina tia te tiriti o Waitangi. Rima te kau noiho ngā tipuna i haina tia i te mea Pākehā, i te treaty. Nō reira, koe na hoki tētai mea e tino raruraru ke au, ko te referendum e kia nei David Seymour. Engari, ko rongata wahau i tēnei rā, Chris Luxon, kāre e pirangi te whakahaere tētai referendum o te tiriti o Waitangi, no te me he mahi whakawehewe tangata noke tēnā mai. Pai, tēnā whakautu e hao, tino pai rawa atu, tāua ki e nā whakaaro o e pāna ki tēnei kaupapa nei mo te tiriti o Waitangi. E mihi ana kia koe te rangatira, kia pai tō noho atu ki te whare pāremata, tō hoki atu ki te whare pāremata, me tō poipoi i ngā kaitōranga pū Māori hou, kua tai atu ki raro i o Parirau. E mihi ana kia koe, Rawiri, tēnā koe. Kei te rite mātou. Ka vai.